edeba Adom TV. Dwumadie we Nkuranhyensem. Me a me di dwumadie ho chia me edi am yeso ani nita kotego. Na me da asese we do afidi ato a. Me koso a ene wo ka asem bi se. Fanse wapeba apeba ono ho kani ena Nyankopɔn dom a oyere fa yafunu eno okowo ye me ka mwanyi madum pani yemu enti mo awo akwada we woda ba fie obi ani age baby kafo ena wo be ma no woda na ho dakro woda ho ena wo tam ho koto akwada yi so ena ukoda akwada yi eti so ne hwene ontimi home ade achi ya na akwada yi wawu ade na ka be ka obebo ho so bo se ena mekom me ba no ye na bra mabre tesa wo yira de ode be ye wo no ba enya abadada abrabo nim ensem mitimi sisi a ya na ye ntiase enya abadada ye nku ye ho na emom no edie na ebetimi ayo a de apare ye no ye nsa beka biom edie na ebetimi ayo a de ye ni no ye be se nya biom edie na ye betimi ayo a ebema ni ayehwe no ye nsa aka ena ne ye ben wo ho ne ye ben ene na edi a esi e akwansidie ya ye betimi asua de gyaye ne ye unim emra na Israelfo efim Islam no ta mo mbeto pokoko no na obi adwen eni so betimi atwa pokoko no never a hard time. It was a difficult and tough moment. So we two minutes if you are thankful and chain na thankful no tata war na over to a po say e so nie o fa benkum na nifa ana akoto podum na wuo a hard time but unya awrechiremu ebo timopo kwambia so no obetwa ya na ehuna ebeka yen ene adwendwen no a ebeto adwen proso no ena ma yenya adwene ebedwene afa kwa betam afa so ebunkam akonsidia so our thought patterns of negativity cloud our mind from making decisions to take us away from the situations that are difficult we face. Ena semnaba ato ena sobo ena we na ye ena kwadwo na ye yo ena kwa na chese ya ha emwa ha yo no esi wadwene kwan. Anxiety always occludes your mind from making decisions. Worry atete so you be asemba na otete na obuafu na onwinwia wadwe mu na ho cleaner enya ba pe akonwa anakete na trance na gitum sa ba asi enti kwamben so ena mefaye ena esiye edien ena meyoye ana manyo ana wo ya sese ko ya wanye ya ana wo yoye na afwe bunkunta na wonsem bisa no adwene be na mefa metimi asode afri ho na jack sa wo bun ho abomfia yade we yese be kumi catch on say if the doctor says 85% of people who suffer these illnesses die, I will follow my treatment plan and I'll be part of the 85%. I'll not be part of the 85%. Yade we are actually me doctor and say the fenipa oha emu edu watwe enum omu minus me se eba ne se adwuma ni o man mu a me de ni amesua ni amahunu ntino adwuma wo ho ma me empo mi ametimi ahye bibia hye ayo ana ametimi akopaa bi akodi paa bi enya kapra bi kakra afie mienu ana mfie miensa kire metimi abo asika no na metimo po ampese meye no meye. You see, very often we see life as an instant thing. And they years say ye, and they years say ensure to there be ensure emuna asato. Ensure emuna asato. And Tiana memma unsure to precope. Yana adwe so, and I may and encoye meso mesua. Kwambia so no. May ye empo application na me de ko no. Atwache ne a emfa ho. Adwuma ba ko pe ne anyame a, enya se adwuma bebrebe nyame. Metimi me one me na my papa na ye I should focus
your mind in the positive mood, you get a better understanding of what you can achieve even in difficult times. So ma adwempa kasapa etena wadwen proso da hia da mu a wadwen mu bie ema kenya ho ema wonya empo ano aduro sese wodi amansan achi ena ayedin ho ene ebre yenkwe emwa we obia ebre nko obia akwansidie nko obia mere yonko ti samuna bisa ho se hina me mere yo hina abrabo ayedin amame emisi kasem adwuma na menya me kasa ameka ma wade anade na ayedin a sense obia ayedin o entiden abrabo ehya ase edin ye ne efi Mose mere so na abrabo ye edin eja Abraham onya 100 years ansa wo edi entina wansu enso onyenda so se de atie bia no enchenche wo nafe wo yiri Sarah emfie duokono abrabo kire se wo ba onya emfie duanan numu a no wo bra to atwa enso Sarah onyenda so se de atie bia no obewo enda so gidie ene ahofama ene empose obepe bibi papa ka kire wo no ehu hia sinse obebu ho abonfia abosobo so ta meka no de hia da de beba emnemu ba yedene efitete besi ne abrabo enye emreda suto bre beba eno yu amre beba nanso usua ne ode abrabo be ya ye a abrabo be wie payo wo se minim na meka ho minim na meka pa efitete besi ne obia fa de hia da muda obia fa de hia da muda se na oye Daniel a edekoto jatabo mo bon se de hia da wo wiase wo de nye jatabo na adamu yenda so na pe kasapa ka kire ho na pesua hunu na twa na muntuo papa se de tie bia no ebe wie pa ya ma woni onyame entina wo somfo ni tekotegwa na meja wo wo cha so